Kubor Kabatisi TV. Lawan Rashapi dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ke 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ke Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ke kali Datsun ready go bertemai, ke baskem bat bidor. Ke United Democratic Party ke bayi trailang hapok ke kinhon jang ke Meghalaya Democratic Alliance ke baban ya ulakam sensar ha ke jela ha ke lai photorik urisau arajar arpho kala kren de ke basai bakam shimla ai Kyrshan ya ke Jingtih bat ke Shalan bean ya Dewïong napo ke jela Meghalaya ha bakentho ya ke Jingkeno jong unong yelam kaliang persha u Dr. Mukul Sangma ha kini ki kendiat sngi ba ke Jingtih bat ke Shalan ya Dewïong kadang yai peteng hadu kini kisngi na kaliang jong presiden ke UDP uba medba lingdo uloong baka syong pat saha ke sorkar ban pak tokit bat kumju ru baki to ki bakeno kidei ban dasai ya kisaki kisabut ki babiang laju kan naga pos ka pora ka bade baki illegal mining ba illegal transportation Ngim no for ya ila sa tenre hakini ki binai ki bade ki binai ki kat ko binai ka transportation ka ba ya ni syamba ki dong ki biang ki ko sa ka kumaki ta mungkin illegal transportation ka marai tenre ka de ka kamram no badi ti jo ko sokar de ban pek ba kanum de ban don ka di ka transportation yo kalau bagi manu boyo reports kata de kawai pada kitu ki ba alex ila government ba kadon pun kita kali beron ra de kinu ki proof lan ki jing siak ba de kani pe kalau ni teman-teman la ucu dicundur ya ka truk dulu ka ba yang surok barang ba kali illegal siak iki dokumen ki pe pake ka biang lumbia hantakin salah ba kali illegal ne kali illegal kata kalau ko ne men chukran hal air ya kani no so kam no ke ba itu na tangan sukren barakren tinggi dia cek kata